Jauh-jauh tu sa ka jaman-jaman na makaitina na sulibat. Saka tutso ka jaman-jaman aureja supui na kai no atsamas. Imazai to pina sa seba rivalita na taivali. Imazai to dusapulu katu waru wakayan. Imazai to ita karam patu dusapulu katu pitu karam. 历代志下28章1节到27节。犹大王亚哈斯20岁的时候做王，在耶路撒冷统治了16年。他没有效法他的先祖大卫王的好榜样，没有做上主认为对的事。他反效以色列除王的坏榜样，铸造巴力的像，在新嫩子谷烧香，甚至把自己的儿子当烧化祭献给偶像，反效原先著名的可恶行为。那些居民就是当以色列人进入这地时，上主赶出去的人。亚哈斯在神庙内山岗上树荫下献祭烧香，跟叙利亚和以色列交战。因为亚哈斯王犯罪，上主他的上帝让叙利亚王打败他，俘虏了很多犹大人到大马士革去。上主也让利玛利的儿子以色列王比加大帝打败亚哈斯，在1天之内杀了12万犹大的精兵。上主他们的祖先的上帝准许这事发生，是因为犹大人民离弃了他。一个以色列兵士叙基利杀了亚哈斯王的儿子马西亚，也杀了王宫主管亚斯利干和宰相以利加拿。以色列军把他们的同胞犹大人，连同妇女儿童共20万人，掳到撒玛利亚去，也掠去许多财物。先知俄德，有上主的一个先知叫俄德，住在撒玛利亚城。当以色列军带着犹大的俘虏回到撒玛利亚，快进城的时候，俄德去见他们，说：上主你们的祖宗的上帝因恼怒犹大，才让你们打败他们。你们竟怒气冲天的在圣地中肃杀他们。现在你们竟有意使耶路撒冷的犹大的男女做你们的奴隶，难道你们不知道你们也犯了得罪上主你们的上帝吗？听我说，这些俘虏是你们的弟兄姐妹，放他们回去吧，不然上主要发怒惩罚你们的。北国的4个领袖，约翰南的儿子亚撒利亚，米史利卫的儿子比利加，沙龙的儿子耶西加，哈德莱儿子亚玛撒也都反对军队的行为。他们说：不要把那些俘虏带到这里来，我们已经得罪上主，他早该处罚我们了。你们现在还要作恶，加深我们的罪吗？我们的过犯已经够重了，上主的愤怒已经临到以色列了。于是这些军人把俘虏和战利品交给人民和他们的领袖。这4个领袖被推选出来照顾俘虏，他们从掠来的战利品中拿衣服和鞋子给俘虏们穿，供给他们足够的食物，又用橄榄油擦他们的伤口，把走不动的放在驴背上，遣送所有俘虏回犹大地区，到中扩城约利哥去，然后以色列人返回撒玛利亚。亚哈斯向亚述人求援，以东人再度侵犯犹大，俘虏了许多人，因此亚哈斯王向亚述皇帝提哥拉比利色求援。就在这个时候，非利士人侵犯犹大南边和西边山脚下的城镇，他们占领了伯示麦、亚伦、基底罗、梭哥、廷纳、紧索以及附近的村庄，并且在那里定居下来。
犹大王亚哈斯使犹大犯事，冒犯上主，所以上主使灾难临到犹大。亚述皇帝不但不帮助亚哈斯，反而敌对他，找他的麻烦。于是亚哈斯把圣殿和王宫的金子，以及民间领袖家里的金子，都给了亚述皇帝，但仍然无济于事。亚哈斯的罪，亚哈斯在最艰难的时候，竟比以前更加得罪上主。他向叙利亚人的神明献牲祭，因为叙利亚人打败了他。他说，叙利亚人的神帮助了叙利亚除王，如果我向他献祭，他也可能帮助我。这是使亚哈斯在他的国家遭遇灾难。亚哈斯又把圣殿所有的器具都打碎，封闭圣殿，在耶路撒冷各地设立祭坛。他又在犹大各城镇建造山丘上的神庙，向外族神明烧香，激怒了上主他祖先的上帝。亚哈斯其他的事迹从头到尾都记载在犹大和以色列列王史上。亚哈斯死后葬在耶路撒冷，但不是在王室的坟墓里。他的儿子西西家继承他做王。爱出开诺什么Sa tusu asina apura开嘛这段大布鲁卡读一大嘎兰。现在你们竟有意使耶路撒冷和犹大的男女做你们的奴隶，难道你们不知道你们也犯罪，得罪了上主你们的上帝吗？听我说，这些俘虏是你们的弟兄姐妹，放他们回去吧，不然上主要发怒惩罚你们的。历代志下28章10节到11节。读出阿们的们，阿西尼布巴达湾，上帝的怜悯，上帝的怜悯，如萨斯兰阿达卡马兹曼。历代志下28章记载，亚哈斯接续他的父亲约坦做犹大的王，但是他没有像父亲一样做上帝眼中看为对的事。亚哈斯仿效以色列除王的坏榜样，拜外邦的偶像，甚至把儿女当烧化祭献给偶像，行径极为残忍。亚哈斯的作为连带影响了整个国家，使人民陷入罪恶中，使人背离上帝。亚哈斯拜偶像的罪行引发上帝的愤怒的怒气，于是上帝借着北国以色列的手，大大惩罚犹大国。然而上帝在惩罚中依然展现慈爱，愿意施怜悯在犹大人民身上。上帝借着先知俄德告诉以色列军队，不可将他们俘虏的犹大人当作奴隶，应该释放他们回去。上帝有慈爱和怜悯，他希望他的子民对他人的时候，也能有慈爱和怜悯。虽然亚哈斯带头犯罪行恶，使犹大人民也陷入了罪中，离去了上帝，然而上帝仍怜悯爱护他的子民。上帝的怜悯表达了他对人的慈爱、同情和关怀。上帝愿意宽恕人的过错，给人机会悔改。在上帝的公义与慈爱中，也伴随着他的怜悯。我们就像犹大人一样，是需要上帝怜悯的罪人，无论何时何地，都需要上帝的怜悯。一位母亲分享她如何经历上帝的怜悯。有一天，她接到学校的电话，告知她的儿子在学校篡改小考的成绩。当下她非常愤怒，很想立刻冲到学校，把孩子带回家修理一顿。但是挂上电话以后，心中有个声音提醒她要祷告。当他在祷告中还想着如何严厉惩罚孩子时，心中又出现一个声音：原谅你的孩子。起初他不甚在意，不久在
不久原谅你的孩子。这句话又在心中响起，他不禁泪流满面。他想起曾在书中读过一句话：父母和孩子同为罪人。在教养中，我们都需要上帝的怜悯。虽然孩子犯了错，应该给予管教或惩罚，但他若在盛怒中对孩子施以不当的管教和惩罚，致使孩子身心受创，以致一蹶不振，那也会得罪上帝。由于上帝的怜悯临到这一对母子，无论是犯了错的孩子，还是愤怒的母亲，都得到上帝的怜悯与保护，使两者都没有受亏损。上主，求你垂怜。或许我们所犯的罪不像亚哈斯和犹大人民那么夸张，但我们当谨记，罪人就是罪人。我们应当带着谦卑来到上帝面前，祈求他垂怜。要记得，当上帝怜悯我们的同时，他也要求我们去怜悯他人，免得我们得罪了上帝。Sinaya tu sa kajam-jaman aru salselan aja kama sama tiayau. Sa katijin tu sa kajam-jaman ay chota sinupu tiayau. Kumalia na matainu pasalu-salu tiayau. Anakwenu kay kiti na masijwa to aturo no aja kama sama tiayau. Saja penaura saja salsel toy chua na matutsua rupa saliwan tiayau cau-cau. Ai chua titi na cau-cau na mayautan titi na rupa saliwan. Ai chua kiliwa kenua tia kama cema tiayau. Kumalia pasarapai, kumalia na matainua. Si cebungan ai chua ti Yesu Kristo tiayau. Na paze kati sakamaya, na sara sir sakamaya tua ti may manga. Saka titi na mayautan. Ai chua titi na cau-cau na masalu tin tua tia cemas. Ai chua seventin tua chua tia pasalu-salu tiayau. Na kwenu kati na kipa ene tiayau. Ai chu ai chua ti madu rupa saluwan tiayau. Lakwa galuya kinumnem. Ai chua pasalu no ya. Dara izua si papapencan tua si tavung tua chua pasalu tiayau. Lakwa tijen na mayautan. Ai chua ta kama cema tiayau. Na pazika tanga sakamaya tanutini mazai kacawana marka cau-cauwanga. Benai tua cihui turimakaya pakiu mali tiayau. Ai chui mazai tua ta kama cema tiayau. Ai chua penas itan. Ai chua rusal selan tiayau kilivak. Masih jua tua kakilivakan tanutina mapulat. Kisini kiliva ketina mapulat no ta cema tiayau. Saka nakuyanga ta no menakuya jin tua ana pasalu tanuti na mayautan sepasalu ngatin tua ta cema tiayau. 我们应该要谦卑怜悯，对像那么多处rupa saliwan cau-cau sakana makai tia majuana kiuma li tiayau. No pasarapai tina lali na kuyang ota pasarapai to ati may mga saka tutsu wana sini pasamaro tanutim ay chua salsilan no takama sama tanutim paulidangatan no na kemasaran tinto ati samat na masijua tinto ati penaura masijua tinto rusal selan tayau no na matajwa manare makareva to barong no ati samat saka ke aungya paroro to cemas la 20 to orina makaitina matsaua patsung to ori matainu silungaan na makaya na makaparai to mana barung no ta kama cemas sakala tinana paenet tatina paenen no na sarsila sematanutin na mayautan titin na kipakiamau to ori makaya sarsir to marka timay manga saka lekatina na sistasario to tia kama cema sa ekana adimiki kita pasamaraw tiang tinto sa kajama-jaman
撒督出阿西尼巴给你们，上帝的怜悯如何在我的生活中彰显？我最近在什么情况下经历上帝的怜悯？我如何实践怜悯在别人身上？Shinaya tu soka jaman-jaman aurita kigalui na kinumnam latina nagamalu kinumnam ayakana pasamarau ka inuli。亲爱的上帝，感谢你给我无尽的怜悯和恩典。今日在你的施恩宝座前，我承认我的软弱和过错，求你垂怜。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kaji nama Islam sumupu kilarai tuamana sini pada tika tu soka jaman-jaman. Saja pina susu saja pak nejin saka nama kaji nana pasusu tuamana sini turu sini pada jeka tenua tia semas ayat tua rusal selana tia kama semas rusal selana tia kama semas nama yotan na 10 anjing tua nama kecina utan anak kiparai saka nama kecina sarsel penaura tua markaca butik tua markaca sikatalan tua markati memanga ayakana adimiki kita pasamarau apo pupicur atisuna tiakem saka para makeno izo ini kana malungwa aku sinupuan lamuna pazakatanga mapolat ayakana pasamarau saka mali-mali akinana sudiva tuswa takini andavam taja 平安。